ka samla stela kongsngi kelayo benra ya kanam ladu kum kamis Meghalaya Hajar Arpulai kadba ka samla Angelina Jackson ya kanam Miss Teen Hajar Arpulai ya ketai kerensan ni kop thai bhabrio ko bala ipu ipeng mat chongkun bala tip kum kamis Meghalaya mat kamis Teen Meghalaya Hajar Arpulai lapun kunno hagasngi sajany ka bala penlong hasosotham auditorium na pedeng ki kat khandai ngut kinong ikun na keleng kejela kesamla stela kongsngi kalayo banra ya kanam ladu kum kamis Meghalaya Hajar Arpulai harangkat kesong pisa kaba silak tengka kesamla stela amtang bagadai kathei bhabrio hunrai kadai kesamla kabadon ya kejabing kaba pro bat kadai kabadang puli ya ka Bachelor of Science hak subject mathematics ha St Mary's College Shillong haka first runners up jong kamis Meghalaya Hajar Arpulai layo ra dak samla last maker dekhar kadba haka second runners up layo ra dak samla Sunny Jai Jai Kriem haka liang kamis Teen Hajar Arpulai kidon kat prangut kinongi kun haka ba samla Angelina Jackson kabadang kat prasnem karta kalayo ya kanam ladu kum kamis Teen Meghalaya Hajar Arpulai harangkat ke song pisa kaba arpusan hajar dengka kesamla Angelina kadai ke badang puli ha St Mary's High Secondary School Shillong kesamla Angelina da kejing bhabrio kejing pro jabing kala pensyok bet yakinong bishar ba dikipaj ba nong wan pet kai haka first runners up jo kamis Teen Meghalaya Hajar Arpulai kesamla Gracia Nandi kala yo ya katai kanam kadba haka second runners up layo ra da kesamla Denisi Karkongor. It gives me an immense joy to announce the winner of Miss Meghalaya 2023 and she is Stella! Contestant number 10, Miss Stella Kongsni. Kesamla Stella hakani kejing kop thai bhabrio kala pensyok be jikinong bishar ba dikipaj ba nong petkai langba kejing trim kejing start mat karyam kabet jongka bat katei kesamla kala yo ru banra ya kanam Miss Personality bat kamis catwalk